The Hakha Times ni nang kut kanin tlai than na tu zan thong krak chimding mi hi July ni somthum lani khazan lai sumalam pathum tiang kan thai kho tok thong pang an rak sin halai July ni kul lani sari nu CDF Mindet CDF Matupi CDF Kampalet le SAC ral kapna kadaw na kong atoy nak an karak chimlai July ni kul lani sari in July ni somthum tiang Mindet le Matupi kar a SAC ral kap chu CDF Mindet le Matupi an ibomi an ka na SAC ral kap lai in atlombik minung pasha an thi CDF lai in aliam mi an umlau July ni kul lani kwa Mindet le Matupi kar a kadaw naka CDF Matupi lai in minung pathum ni nun nak an pek I minung pakhat aliam SAC ral kap lai in atlombik minung pali an thi ve July ni kul lani li in July ni kul lani nga liu zong a SAC ral kap pani an rak thi I aliam mi an tam June July ni kul lani nga liu zong a CDF Mindet in minung pali ni nun nak an rak pek than tia kan thai July ni somthuma hakhas in minung pasha an tum than adam mi di lak zanhi le somli le pokwa an sichang nihin July ni somthuma COVID-19 zot nak in hakhas in a thlop mi minung pasha chu dam nak an hu is in an tum nihin tiang adam mi di lak zanhi le somli le pokwa an sichang tia kan thai chun nihin zong hakhas in a COVID-19 check asithan I check mi minung palhai nga chunga minung pakwa anzo dor hunin pakhat pidota in pakhat dor thar in pali Hakha University in pali an sitia HCNF Secretary Reverend Dr. Stephen Lian Hupling Singh Ingan thai Angla ensani rong khat naka athaides chu ataijal Singapore ram a to mi one championship MMA middleweight a Angla ensan ni Brazilian pa athaides chu rongkhat naka ataijal Angla ensan ni Facebook chumhaya pathian ka chunga atha I kasung a sese katai a sese hi len ta chal nak hi ke pe zul peng ri lai azungzal in tai tu kan sibel lai lo asena in timto nak tha ngai tu kan si a herve tu tan hi a har tak tak mi zom nak asena in pathian ni thajang le thon nak a ka pek I katai kho Kachung khar ko hoi komna chun voithum tiang Singapore akazul tu Henry Hoof chung a kalom tuk thajang ka peri u one championship ban dola kan I tong langmang na lai tia a Facebook chamhaya atel Chinram kul SAC phuni hakha le thantlanga an ren twan tu pol COVID-19 rai khamsi Sinopharm am chunna Hakha in July ni kul lani kwa a minung zanhi le somsri le pathum an chunna I July ni somthuma minung zanhi le somthum le pani an chunna Thantlang in July ni somthuma minung za le somli le pali an chunna tia Chinram kul SAC phuni ngai mi tongzala time ni atel Thantlang peng khote in apakhat nak bi COVID-19 in pu jeu kharmol aliam Thantlang peng ro khwa khwami thantlang zung mung sang khosa pu jeu khar kumsom nga le kumsri chu nihin July ni somthum ro khwa a COVID-19 zot dak en mol aliam tia kan thai pu jeu khar te chung hi thantlang zung mun sang a khosami an si alwan cha thlakha shong in an chung khar in ro khwa a amwa idor chungmi an si ro khwa a COVID-19 test an to na I afa le minung panhi zong positive an sive tia thai asi Ro khwa hi an rak iral ringai oxygen zong khwa ni an ngai PPE le zai dang her mi te na zong tlamtlim te in an rak ngai cha alhan kan te in COVID-19 test zong an rak chong cha rarin nak an rak ngai cha khodang ni I chon chewding asi tia puram kharni a Facebook chamhaya atel hi kong a Zanak lang COVID-19 runven na committee chairman Salai Dear Shamling ni kan I runven tukleu a rolo pi in thi nak tiang kan phan ro khwa a hin COVID-19 in azomi minung pakwa an rarin ngai ngai kan her tia social media pakhat a atel Sicho mi minung thongkhat leng COVID-19 phong number ti in SAC pelek ni an khamna July ni somthum lene khat yangkong okala shwe u sidor mai a sicho ding in anghak mi minung thongkhat leng chu chunglai ni an kan fel ti in pelek ni an khamna hi sidor a hin sichok ding a jinglai similam pali in an ing hak I COVID-19 phong number ti in an khamna sidor ngai tu zong zorti loading in nol an pek na hi sidor a hin exonoparins sodium injection pumkhat a thongret le zakwa in chokho asi sidor dang a chun thongkul in thongsom nga tiang aman a phan tia social media ni an tar lang cheu na
SAC Puni an chua mi oxygen rammi zor loading in khamnak rammi mizo bom chan tu volunteer pol tlai khi I dantat alak in mizo athlap bultu siboi tele volunteer pol phi khar te bantuk in SAC Puni rian an tuantia khitit media ni atel KIA Central Office Laiza Shong a Thilman ka in azwar mi dantat antimna July ni somthum lani khat KIA nak Laiza kyang kap shong a Thilman kai tar in azwar mi chu fakpin dan kan intatna laitia Laiza okhroi nak zungni athan COVID-19 leo asi cha a rammi har leo asi Thilman kai tar la u tia chathan anchwa Laiza a hin dor cheu khachu jinglei similam pakwa tiang long dor an hontar na Laiza a COVID-19 mizom hu an si cha a lockdown cha asi Kwami na zong zot nak an ngai le ngai lo an chak choma na tia kachin wave ni atel SAC pu bom na kong a amma SAC dirkam tu am vai SAC pu ni zungmoi minung somthum pakhat a tingsha cheule aiding pol am bom na I SAC pu dirkam tu cheu khat ni am vai ral kap chan sau pi atun I kut kiak le ke kiak tampi an asina in am bom na lau I zungmoi minung artist pol tu chu am bom na ti in ampur da na I anzai hi July ni kulinisari yangung a kumkhwa upa changmi artist minung somthum ambom min ha in a thok mi asitia Ayawadi Times ni atel alak in zot nak zau kho asi dot mi nu lepa ulenaw na telehealth chin state in nangkut kanin tlai na atu leo ral le rai he kan leo a mizapi dam nak he petlai in siboite he imu ton in mizo zau tar a har de ulai cha a online in nan zot nak zau piak ding in siboite ni hi page hi kan ser nak asi atu leo hi COVID-19 tat wave ni akan den leo asi cha a hi ka kan page messenger zong in COVID-19 zot nak hi betak deu in kan ma lai holte he ro nak pek ding le zau khan ding hi kan itin mi asi messenger in nan kan chontik a namin nakum nanu lepa min phone number na nak khwa na intor nak le chan hi ka I arak I zau tarbel mi na si a chun patient ID na nakan chim a her kan mizo zau chan hi atang lai bantuk in aselai ni fitin jing similam pakwa in zan lai similam pali tiang hi siboi pakhat a peng lai tu dan da ha times kan thong chimnak chu hi vialin kan ngol ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom right hello lak in se ral kut in se nan zapi himbom cheu shamu